Duduk dulu. Kita itu wajar ya, wajar. Tapi kalau yang lain tidak boleh. Oke? Merdeka. Kegiatan ini adalah penghafal dan pawai keliling yang nanti sudah ditentukan waktunya oleh gurunya. Oleh karena itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, penghafal dan pawai keliling dalam rangka HUT RI ke-79 SD Islam Fatimah secara resmi dimulai. Silakan berjalan langsung berjalan. Ya, silakan sama-sama. Pelan-pelan, ya, berjalan, pelan-pelan, tiga baris dan baru bersaling duluan. Sekolah kami terlibat SD
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light